Insatheli lenkulu yeludumo Zweli Martin Dlamini ngekufakazelwa yiTimes eSwatini basibikela kuthi Shifu wemajaji Bheki Maphalala akanye naShemeni waPhilani Maswati Lutho Dlamini banesandla lesineboya ngekuthi batama kwenta buhwicihwici bekweba liplazi lelibita ngetulu kwetigidzi letilishumi 10 miliyoni leliplazi kuthiwa lemufi Adolf ngekusho ke kwalaba lababili labadonsana ngemsila boBheki Maphalala kanye na Lutho Dlamini bathi leliplazi Adolf walinikelela Philani Maswati kodwa nasaphenyisiswa tibunu kahle Lutho Dlamini uyajika uthi hayi khona leli plazi lanikelelwa ingwenyama uma ke bahlolisisa bozweli Martin akanye neTimes bathola ukuthi kukhona lokunuka sandungwana ngekusebenzisa ligama lengwenyama laba lababili banesandla semfene sekwetama kweba leliplazi ngoba kuthiwa nemafayila sekathuthiwe kamanzini kaMaster sekamixwe embabane khona bato influencer master kuthi abanikele leliplazi la Adolf